Ejecutivo Kamachi Huasim inconstitucionalidad Hatipaita Churaikushan Ley 31131 Yupaipa Kuntrampi. Kaiwanmi Maskachkanku régimen de contratación administrativa de servicios CAS Nisja Juluchita. Chaisi Tribunal Constitucional Pleno Jawarinja Kay miércoles Sujtapunchau octubre Quillata audiencia pública remota Ukuntakama. Kay hatipaymantas colegiado uyariykullanja amachaqkunapa willakuyninta chunka iskay wakichiykunata kaykuna hamun suyunchikpi achka llaqtakunamanta. Plataforma Zoom Ukuntakama audiencia apakuchkanja isqunpacha kimsa chunka tulmi punchauta hinallataq hawaykuwaq canal digital Tribunal Constitucional TV hinallataq redes sociales Ukuntakama. Amachaq abogadokunas audiencia Ukuntakama willanmanku harkasqankuta kayta ruwanankupaksi mañakusqaku ventanilla virtual utaq mesa de partes portal web institucional Ukuntakama.